Nyuma ya mpumi cia kambuni otwiririe cionanitie kaunti ya Meru iri namba 35 kuma kiri 47 na kaunti ya Tharaka Nithi iri nio namba 13, kaunti ya Embu iri namba 26 na kaunti ya Murang'a nio kethira netongeretie kiri muongo ya Kenya ni untu bwithirite nende bukia biuria kuma kiri atongeria na kinyakari bakiuria ibyo biongo bikubwitho kiri kaunti wingi bite kubwithika ndene ya kaunti ya Meru arere namba 35 kinyakiri mantu ingi abunge utebo bunge kinyo mwendene ya kaunti ya Meru urethira aikinyakiri top 10 kana kinya top 40 na untu bondene kuma namba 50 kwinama na barabethirite batongeire kiri mantu ingi abunge ni mubunge wa Embakasi East Babu Wino akathiatwa ni mubunge wa Kiaru Ndindi Nyoro. Kwina parameters nyingi chithirite chitumika kiri kubwithia utwiria bona kuonania ura counties na kinyama eneo bunge yethirite yakirita ngui utuko boru arekire mubango ya siasa bone botugetha tukimurika na twakaranthi na Daktari Julius Bijewe ni chair wa Nopeo county ya Meru na muthuji wa kisiasa Eric Kimathi kienda kumenya imbio biongwa kambuni icio tude ciithira citumira kenda kwithira bakierekania county kana maeneo bunge kuringana na ura bunge kana governor aritite ngwende mbere yano tukudurandite kirinteto cia waru themwe Muchiyo mukuma Kilera Embe North kurira Kyoto bakiwa mwana wono rorwe ni antu bakumenyeka Raware minister wa Mumbire na twana Tharaka Nithi Beatrice Kathomi kuwa na Butiro Ngwe mweri muthiru ni Gavana Njoki kiri arwa siasa turoleria mpumi chori tingwe iria kambuni otwiri onanitie county iri tongeretie kiri mantu igi uri tingwe county ya Meru number 35 Arigitani ba Meru Tharaka Nithi Embu na Kirinyaga kubwithia maandamano ya thiri bakienda kuandikwa na kandarasi yontwire Mwanetu wa mathithio ni Purity Richard na ni Mutembi Endward. Tukiambireria mutiyo mukuma Kilera Linjoka Embe North nimbakurira Kyoto nyuma ya mwendo wo kworo wa antu bakua nibakumenyeka na ni ba NPR nturene eu mutiyo nende badua nibakwenda Kyoto kya mwana wo kumania na riboti ya Boris nende nithirite ikonene mantu yange ati mutano na dieto Kelvin Murira Murungi wo kuruba miaka 19 ororo ni mwingi akiringanithwa na mantu ingi wamba nethirwa ari nterete mia kilomita 14 kuma kituone kya Boris. Nicolas Chabari ana riboti Gikui kiriro okyanyina muciari go Kelvin Murira kuma ntura ya Kirera mwana akwirikana no mianka 19 na ntugo ya Njumaine Rukiri iri oithiro akwite anto family ino ikuga ati ni anto bakumenyekana na bamwe bao ni anto ba NPR Petete ngwende ndarinda rwathimo yento theiza twanusindara kebe nao ni muna ende no ndetere bonge ndenama ndethire baba KPR njirane bagetheka bakauba bakoro inyonge atemangi cio mwere yuonze oinde ira ndagire nyaweta onya baraba ngare Boris ege ya oinda nare nyabe ya bankure ndare mwenyi weta nao no ko ka pati cha wakerwa ne yete na ti yete mantu yo ko ye ro tebi bamwete abi bamwete ketheli yo tebi bamulitire mucio muntu baita bamutendera na ugithakeni baro mutunura muje bamutunura bare antu bathatu lakini baro uturana ugithakeni bare antu 10 na bamuchambulia bamorwa ta uto amwethire na kwaria ambira nkundia roi ndamwa ye no utemangite ambia wonire ompore Njakubu ambia Njakubu Pinasi Moresi Kome na Ntere Nesonge ibantu ambere kumaru athira bane bake PR no amwe na ogu no ospindi gwe Embe North tonjare ndi marando ekujira augite ripoti ira baeneo kiri Boris ni ate muntu ojo oragirwa imwingi na utire muntu no mo aringa ripoti akiuga imuntu ngania amwatire wapi wao komuna sisi wako hapa temeka formal report tena inakuwa investigated lakini ingeweza kusema ni wale watu wa mtu bila hapo no report of such kind kuna vitu tunaangalia kuna vitu inaitwa seal processing inaangaliwa tukipata mtu amekufa kwa bahati tunaangalia huyu mtu ako na any physical injury yes
yes, no. Was there any sense of struggle at the scene? Yes, no. Na kama hakuna, tunapamrudi mtu mwingine alitoka mahali, mwili ukaletwa hapo. Mwili ndio ulipatikana. Hakuna mtu alipatikana kwa scene. Sasa kama suspect anapatikana ameopen justice, utasema ni NPR. We cannot say that. Indikiriro ogya family ino ni ati ibone kioto kia mwana wao nontu obakurawa na kinyanto baba kuthuganirwo bayochirio matagaria. Oni ndorua anto bau ansi abundoki ya batara abundoki takwe manto ya yaronekana lakini thai bana kwa ke bundoki seke piara iyo bangenta saiti ugakothwa bundoki na ethete ya kulinda mwana insi no tweke muntu bundoki anse na witambua muno anse na bundoki na babati kothwa batena bundoki iu no ntu tukurara nyo kuthiurungo muno tukutora gwiva makinyo kara gwiva muno kwa kya no ntu kuginya mukuru ba watiro ndarare no bwa muno ndarare nkarete musini ngote muntu wari musi no ntu ginyi no tikareko ndarare mitene ntaise ginya karara ndimo yoni leo ankoro otuko atoto enda kinya endo kwa thirikari antu ginya mwamba no muka abati kwendo sariene akinya kabungo atura kuno ntu abatoire ndene ni ana bakatika kiorowa no ntu tutikoro mono ringi ndi ngomba thirikari intetheria antu imenye yanjugiria ya byambuthio uchunguzi kuhusikana antu bakwa babatie batikaendelea koro na thirikari enthiatire menyo nimbi mwana u araigete bau bawatwe na nya bindo kiu bathanetu ansisia ko ise kuthiria antu babati usuno kuma Kirera Gebe North Petan Class Chabari. Ororari minister bomumbire na twana county ya Tharaka Nithi Beatrice Kathomi Kabiriri awete ni umana abutiro ngwe mwambiriri one yo mwaka yune gavana Njuki Kabiriri ura wachwa itike mujumbe wa mwekuru kithurano ne kithiru awete na arungi kirongwe ntariki 13 cia mweri muthiru ndi atuwete itubiwe kubuto kwawe akiwa bogo temurieri yake yotukiawe kiocho itike mwekuru mwakene yo 2027 thirikari ya county ya Tharaka Nithi tayari nirikitio tumiria kanya kaukangwe Samuro Geshima na ripoti ye cheo ya kukua munde irio ukinya mweri urungi kuma Beatrice Kathomi ura aijikene mono takabiribiri arabuto wira ya uminista thirikari ni ya kaunti ya Tharaka Nithi. Kathomi ura arare minista wa twana miumbire na mautungata kire mwingi abutirwo wira i gavana Muthomi Njuki tariki 13 mweri muthiru ontobra wewe ngwa akujirite akiaria kiathoni kimwe ntere cha chuka. Wakati nilikuwa naomba kiti ya mama county zangu hazikutosha, lakini ninasema ni asante sana kutoka kwa moyo wangu. Vile hazikutosha nilipewa nafasi ya kuhudumu Tharaka Nithi county kama waziri, lakini hiyo kazi iliisha tarehe 13 January this year and I thank God for that opportunity. Amwana kuigwa Kathomi atugite tumia kubuto wira Weru TV nionete barua ira imubutete arakuringana na barua enu ambite kwandikirwa barua chinge chire akiuragwa aithetere wewe nari na gitumie kimutethia kurega kubuto wira. Barua ya mbere ira andikirwe mweri wa 6 na yingi andikirwa Disemba mwaka muthiru. Akumbereni Kathomi na igwikite akilalamika ikira augaga ikuingirwa na bisa barabangi bathirikari ya kaunti no atika igwike kiri mwingi ontubura augaga bwari bwa kumuragira kiroto gyake agichiacha. Wacha niseme waziri Njoe kwa sababu najua nimenyamaza siku mingi sana. Kila wakati ukipewa nafasi upeane viongozi waongea unahakikisha Kabiribiri hata ongea. Waziri Njoe hiyo lazima ikome. Hiyo lazima ikome. Tayari thirikari ya kaunti nitangachirite mwingi batome maromba makujuria kanya kakawira. Ndeto ino ende iriumira warira kirichiacha cha kithurano kia mwaka wa 2022 Kathomi amwe na gavana Muthomi Njuki baringaga chiacha bare amwe na tikiti ya kiama kia UDA. Profesa, leo utanisamea, unajua mimi ndio nilikuwa nasimama pale nawaambia mmoja ni bunduki na wengine ni banda. So lakini sasa iko hivyo. Kathomi ende ariuga amwe na kubuto wira atikwite nkoro kuthimbere guchwa giti kia mubunge wa Ekuru kithurano ni kinene kijite. Kiroto gyakwa kia uma ni representative kile wa 2027 ngomulomba na geteo endenu ya kinyamuse tugwatanireni tulekia ni murekio. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaegamba Ng'ombe mbite wa Samuel Gaishima.
Mpumisia infotrack ire kuma muthenya yoro county ya Murang'a niyo yatongeretie kire mantu ingi uritingwe county ya Meru ire namba 35 Kenya nayo county Muturi ya Tharaka Nithi ire namba 13 kiuria kire kinene nende kire atiri ni bibi county ingi kubwithia county ya Meru itikubwithia siasa ni cionekete okuneketu ure ya Meru kuseno cia tongeri kioneka kuletia witi na mbere na boetera nende ni kuona kethira Meru kethe chokia nkumo yayo ire twerie Phineas Imana aina rono roro arwa siasa. Kambuni ya kubwithia undondoria ya Infotrack nirukiretie ripoti ya kuonania uritingwe ba watongeria mwanya bari abunge bekuru senators na kinyoritingwe ba magavana ndene ya county mwanya. Kuringana na kambuni nitariretie nitherekele kia mantu mwanya mbere ya kumenya uritingwe ba muntu arani amono utumiri bwa mbecheche mwingi huingia mawirane ya kampeni na kinya kithira mutongerio nethaira kiari na kuthetera antu bararo amirite kire abunge kaunti ya Meru itithirite kioneka kuthara ara mubunge wa Kweburu ni Rahim Daud urandeni anthigura Kenya yukitie namba 76 akathiatwa ni Shadrack Mwiti ura yukitie namba 92 wabathatu ari John Paul Mwirigi urandeni anthigura Kenya yukitie kanya kayana riatwili kirite kia seneta kaunti ya Meru na kinya kaunti ya Tharaka Nithi etionekete kukia itibyeuru arakie kia mubunge wekuru kaunti ya Tharaka Nithi ni onanitie kukia namba 8 tokena ina mane ndikiro uritingwe wa makaunti kaunti ya Meru yoneka kuthikilwa muno arani ndikire kaunti chionde 48 kaunti ya Meru yethirite kiuka kia kanya ka 35 kaunti ya Tharaka Nithi ethire gichoma kiana kukia kanya ka 13 ore kaunti Isiolo yukite kanya ka 43 kaunti ya Murang'a iratungiretwe ni Rongo Kang'ata yonania kuthara bunene Gladys Wanga akitethia kaunti ya Homa Bay kinyayo konania uchamba bunene na kiuria kira kirio nimbibe biongwa kaunti ichethirite ikibuthakia ira kite kubwithwa ni kaunti ingi ngerekano kaunti ya Murang'a kuringana na rwaria ra Weru TV yari na ruwa umberene na gavana Rongo Kang'ata na ethirite itarakia mantu mwanya yara kwambika niyo yotethetie kaunti ikethira ikionanakia kuthara bunene bumwe ni kwaraniria na kwatanira na MCAs onto butethirite kaunti ikebukandwa kirithano itinetumi. Mafikira yetu ni kuongea na kila kabla tufanye chochote tunakaa chini tunakuwa na mazungumzo ndio so kila wakati tunawaita MCA pakiona iko kitu inaenda njia fulani tunakuwa na mazungumzo na kila mtu afurahie na aweze kupata kitu mzuri hiyo ndio mafikira yetu. No ringerekano kaunti ya Meru ina rimibairia mayani kahuwa na kinyamira batithirite bakioneka kuretwa amwe na kutethirwa kirio kura kwa rimibu ekiringanithwa na kaunti ya Murang'a ara Rongo Kang'ata ethirite itarakia kwatanira ko na rimibairia obatethia kirio kura ko. Ukiwa mkulima wa maembe ama wa maziwa hapa Murang'a tunakupatia kadi ambayo imewekwa pesa takriban 2400. Ukienda kwa duka ukipatiana hiyo kadi unapewa chakula cha ng'ombe bure. Nori kaunti mwanya irio ya Meru ithirite ina Meru Youth Service Rongo Kang'ata wa kaunti ya Murang'a na utariria mwanya yuawe na kaunti wingi arawite ni beka kiandu kimbithi bande ni achukuru cha ubundi na utea endi batithera bakirara kienda kunia utumiri bambecha Irongo na witana mbere no tariria bunge barabethera bakibuthakia ni ati arito babathirie thukuru ni bethera baibaya kigina kya kwambiriria ngwichi obobongwa. After 2 months ndio sasa tunawapeleka polytechnic za county pia huko walali ni kwenda tu unasoma unaenda nyumbani then after 3 months unakulipia examination inaitwa ya NITA after examination ya NITA unaenda nyumbani unagojea examination ikitoka tunakupatia 15,000 uweke biashara yako
Alafu tunakupatia tax exemption ya mwaka mmoja, county haitakulipisha single business permit mwenye anataka kuweka biashara. Na kenda kutekethire kwina utumiri bobwe bambecha irongo na utariria utumiri bote abo kinendi arabomba kwithira bakithia taira kinyimbechi yana ikwithira ikioneka kuma kima chibitari. Ngapi wako hospitalini, wameenda huko juu ya disease ngapi on daily basis? Yes, you real can time. See. Kama pale unaona ni 6,543. How do you wako kwa hospitali zetu? Hizi ni zile disease mwapeleka, hii ni pesa yenye tumepata. Nibethirite bakithoma kuma kire county ingi na kumenya imbibombe kia kwithira bakibuthakia kenda utetheria county ya Murang'a ukura. Idea mzuri lazima unaitafuta mahali popote. Nikupe mfano kama hii maneno ya revenue, tulienda Kirinyaga na tukaenda Laikipia juu tuliona ni kaunti ambazo ziko juu zaidi mambo ya kuchukua own source revenue. Tukatoa idea hapo. Hii maneno ya ECD kurenovate, tulitoa hiyo idea Kwale, hasa wakati wa muhula wa Bwana Mvurya nikiwa senator. Hii idea ya county kuweka rami nilitoa Kakamega wakati wa Gavana Oparanya. Basi mtu anatafuta idea mahali popote kwa county zingine. Kukarikanwa county ya Meru kaiteneka wathani bwa kiraito murungeni arinendine kundike utetheria ukura kwa county no mitithia na mbere kirakia irenda Vision 2040 ontobra irongo kangata tarete ni ontobuthite ndeni ya county ikie na bomithia bonene. Kila county iwe na an economic and budget advisory council. Pili, sisi tunaamini ya kwamba hatuna wisdom yote hii dunia. Hapana. Venye nilikuelezea kidole kimoja hakiwi chawa. Basi na kuishi kwingi kuwa na mengi. Basi hawa wazee wa Murang'a wamefanya kazi kubwa sana hii dunia. Wametengeneza benki kama Equity, wametengeneza insurance companies kama Britam. Na hiyo wisdom yao, basi mimi kama governor nikafikiria wacha ichukue tu kasehemu kidogo. Ene ya county ya Homa Bay okulukira kinya mitandao ya kinendi gavana wa county Gladys Wanga nonekete kutariria kureta mwonjorithia ukarania ndi na kwarania nabo ya untobo mwe botethetia county ukura na njira yo kucheria onjorithia. We spoke about the possibility of revival of fish processing in Homa Bay County because that is a big employer for the people of Homa Bay. Rwanyirogima nirongiro nekete kuwati ilobune nendeni akaunti uo ontubu mitethetie kuwata namba yelendeni akaunti ritongeretie ndigurune ya Kenya. Kaunti ne motori ya Tharaka-Nithi njoke inonanĩtie kwithira nĩndĩ akithiatĩra kwa kwĩmirandi mwanya ararua nĩndĩ ombĩte kwithira ĩcemanakia na Minister Davis Chirchir amwe na kinya Minister wa Kigina kenda kuthiatĩra mirandi ĩrethirĩte kirwama ndene ya kaunti u tinkanja ya nendeni ya moya mendikithia ya ramangavana mwanya bethirite baitu maira na yangi nkabo ya rabambikio tumira nyumene kenda utiera county choni wetana mbere na kuthara. Phineas Imana, gari ya siasa Kirendeto, Cheweru. Arigitani kuma kaunti-inĩ cia Embu, Tharaka-Nithi, Meru na Kirinyaga nĩ babwĩthĩtie maandamano ya thĩrĩ bakienda kwandĩkwo ngũĩ na kandarasi yontwĩre na kinya bethĩra baitĩthwo ngathĩ. Arigitani babwĩte mĩcara yo ĩrĩ thĩ mũno ĩkĩringanithwo na kaunti ingĩ na nĩndĩ nĩ bakwenda kwĩthĩra bakiananua na bangi. Ritamanĩko Mũciri na riboti. Nurses aria marutaga wira rungu rwa muvango wa Universal Health Cover kana UHC akuma kaunti cia Embu, Kirinyaga, Tharaka-Nithi na Meru ni marurunganite thiini wa tauni ya Embu makienda kwa maandiko permanent and pensionable. Ino nĩ vuva yao kwandĩkwa na kandarathi mwaka wa 2020 kuvurana na mũrimũ wa COVID-19 na varia merirĩtwo magakorwo makiandĩkwa permanent no ati undu uria utari wekĩka nginyagia umuthi. Kwamba hawa wauguzi walikuwa wameachiliwa katika kandarasi ya miaka 3 ambapo walikuwa
wamepewa, tumekubaliana na serikali kwamba baada ya miaka 3 wataweza kupewa kandarasi ya kudumu ama permanent and pensionable. Wauguo ni marenda misara yao gukorwo ikiongererwa na kuigananua ta nurses aria engi mandikitwe ni thirikari cia kaunti. Ira tureta ni career decency. Gutire uria tungikorwa turaruta wira the same, tukaruta wira under the same conditions, tukaruta wira na the same staff, twe na the same qualification in the hospital setting, but twakane marivi the government yeka kindu twetaga discrimination mukarivu ngorani. Thai nurses baba ingi batekona inya transport ye weta ngugine kaba kuromba ituingiri nyomba ana beto bate kuthoma watu wameumia. Sisi wana USC tumeweza kuumia, wengine wetu ambao walikufa wakihudumia wagonjwa wakati wa janga la corona. Mpaka wakati huu familia zao bado zinaendelea kusunika na wengine bado hawajaipata any compensation. Na Valeri marenda Governor Cecily Mbarire na Governor aria engi makorwe makiaraniria na thirikari nene na kumavakivonia kia mateta mao. Tucamanetie guko tondu turamenya ni home county, the chair of UDA giving her a message, tukimuhe message ya kuga ciana citu ici young professional ni mahinyiriirio with no equal pay, ni turenda maheo better term njega cia permanent and pensionable. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbitagwarite Mwaniki wa Musiri. Gwerita katonekanya kunoka nchokerete na nteto ingi. Nyumbani safi na bora, Raino Mabati kwa nyumba yangu, bei nzuri hakuna kujuta. Fundi wanasema ndio jambo, weka mabati maisha safi. Raino Mabati, Raino Mabati, nyumba yako itang'aa. Raino Mabati, Raino Mabati, kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara hakuna crack. Raino Mabati juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Raino Mabati, Raino Mabati, nyumba yako itang'aa. Raino Mabati, Raino Mabati, kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara hakuna crack. Raino Mabati juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Raino Mabati. Haro. Ai boje tana bote karakara. Andi mbi baba kara moka imbi nko barukira nante kuivangete. Enkira motu jaka bakara u chap chap. Aya kwani yako naye mama? Tiko akiwa raia bioria. Ai, ote jojo agita nyanduki. Wega boraha premium kavagara darika idhano akinkimanete na nonyiri. Boy na haraka. Otemba koja kwa bumo tike boromete. Jojo kaya yana ruiro ate. Ako tsadia kuarete motu jaka bagarawa. Kanyi ya ngarama yorugi okore rumenoga no kanyi ya madha. Manto jonde ni sawa na raha premium kavagara. Raha premium maize meal kwa raha ya familia. Step up with DSTV and we'll show up by giving you more incredible entertainment. It's game time. Upgrade your subscription between the 30th of January and the 31st of March and get an even higher package for a whole month on us. I nominate myself. If you're on Access, step up to Family and we'll step you up to Compact. Hakuna kitu feel better than putting a little bit in but getting a lot out. Step up and we'll step you up. Dial *423# or download my DSTV app to upgrade today.
Rwarere ntuko yokungwira kameme thiurune Jackson Karanja urane mutongere wa Media Council ndene yesio Keistan awete mwaka yone mantu ige kumenyethia mwingi urabethira bakiolele mantu ya waluluku borera bakiare mamburene ya kibirichia gaus na araba kuliongirite club kiande kibanteto okungwira ntukoye awete nyumba cia nteto ni Kenyatta alia kanene kiri kuritana akari kuma mundu na nkuluki kwethira mwaka yuba kariria mantu ige kwalula korera na kutheremirera kinyankuluki. Ere ntugo ya gukungwira ntugo ya rendio nthiguruni Jackson Karanja rimo rugamiri wa kanjo ya wandiki bwa ntheto Eastern Region na wetete mworoto wa kanjo no mwanko yikomenya bura rendio yomba kurutana mantu megie no garuruku no menyeri bwa rera. This year's theme is radio and climate change, and we will be looking at how radio can be an important tool in addressing matters related to climate change. How radio can be used to raise awareness and educate the masses on how they can play their parts in different capacities to address matters related to climate change and environment conservation. Nere ntuwe no ya kimwanya Karanja na diongirete chukuru yare ya kibirichia kenda wekira inyarito barabe na kiroto gya gutweka andiki bandeto ntugo chieyete. The Media Council of Kenya has come up with a program that seeks to build the capacities, nurture talents and skills of students in journalism clubs in different high schools. The theme behind it is for us to have responsible consumption and dissemination of information of these young talents that we have in high schools. We feel that there's a lot of importance for us to nurture the skills of the students in different high schools for them to become better and professional journalists in years to come. So the council seeks to continue engaging with different high schools in an attempt to build their personal capacities on different matters. Ni itagaria riraria mukirito na njira ya kimwanya mono na arimo amwe na aritoba kiuga ni itagaria rino guni mono kiri aritoba chukuru eno. This visit is so timely. It's so timely, especially to the students, because it's going to empower them. I'm sure they have been taken through everything that one requires for them to pursue journalism as a career. And I'm sure at the end of it all, this being the first visit, we are going to have an empowered club. We are going to produce news anchors. The Media Council has also taught us a lot, and it has also motivated us to become journalists. And we also hope that we will continue the same spirit of being journalists in the future. Leo tumekuwa na siku ya kuangazia talanta ambazo tuko nazo hapa shuleni. Tumeweza kusikiliza wanafunzi wengi ambao wameweza kuonyesha talanta zao. Najua wengi wanataka kuwa wanahabari baada ya matokeo ya kidato cha 4. Basi wengi hata wanaweza kuuliza maswali, ni vipi tutaweza kusoma na tutasoma nini ili tuweze kupata tumekuwa wanahabari wa siku zijazo. Kuma kibiriche gishuo mbunge kia Bore nkiripotera Wero TV nyoka mbitaga ki Mutegi. Akari kuma South Menti neba eneo ambibo kuma ni ano tuire burabo na nete oritingwebo mujumbe wo Daktari Shadrack Mweti bakereba mone bonde ketewete kanira oritingwebo awe pange bakiwa Daktari Mweti yare mujumbe wa wetana ndege no tira menya madina ya mwananchi au kulukera maturene tugikare aina ribotie. Nyuma ya riboti ya Infotrack kurekerwa muthenya jwegoro na kuonania mubunge wa South Menti Daktari Shadrack Mweti ari namba ijerekere abunge ba Meru Kiroriti Ngugi na ndia kariba nkobo kuma South Menti nibashumirite kugwatana na riboti eje bakiuga ni umabone bonete mirandi ya Weti na mbere kumane na utongeria bwa Daktari Mweti na ko kinyaba kyugareta yari nambe mwantonya namba ijere nikire sandiraka sawa abati kwethe namba 1 na ko utongere bo sandiraka inkona bwe sawa rontonjerewe kuma kionyo igandene kanyakine ndasicire keretwe ne kambiria kuthithwa ruwa muno na ni utongerie ne bo sandiraka oni ankora sandiraka inkona athiete manto mainge na turukorerete nyo bichera ndiaza ende sandiraka wethe munene wetu njo uturugorere Polytechnic yetu tharo sandaki etha ugo munene wetu njo ututhirie njire mikumbone kurasina araturetere nyamwire registration ya mbathi na ndethi aja South Menti yangu na ndetu inayo kaburua ofisi erandi mikumbone aja uju
I mean ngobwayo ofisi ya land na turetete mbeca cia mbacana icirarekererwe arafu na tujira kwenjire ngita Jerusalem rundi atutwira kuringa marinya etira cwa mbeca cia ona ara swere na ne thithitwe nere ona ni ukujiro na itugwitiro unde mwitithio ngari na imbetairo ria jamu ndene na tumaira kajira kau kwa ndagari mweti na ritete ngugi indi atukumuri request ete na mbere guturitira ingi nyingi Sandra kibaba morangite rangi we number 2 ate kukumi kaitete ngugire ongwa mbere kwina barabara cietu itirekirami na ditoronze cionde na cie imbeca thirikari na turomberete mbeca thirikari-ini na ciaewa university ya Marimba turagite taito nyogera niwe ongake oni inkuga mugara muwe na haki yake umpe mtu unaitete ngwese ediment bangi na bone akari bala bashumirite kuregana riboti eu bakiwa gutemera ndiere maturene njila chao ni ugwati na ko bakiuga riboti eje no kama bunge wawara migurite kwendekirwa na mbene wijere na nkoroki bakiuga mubunge wao kaingia temenya mathina jaraba kurukira maturene ni untu etagira ruone na ndege na ko bakiuga njira chawira chojori marinya watemenya no dingu ke baju to kuona baju uti mandro tuona kumakisa ndiraka ikira tuona kama no indege tuona ke guru ewa kaugira isasawa mandro ya ndege yereo na kiani kila raja biki baju kuziwa nundu ya na ndege ende kwa ni mantu ako ni mantu ya maendeleo kelomo mantu ya erozikia otige ndo tuona kumakisa ndiraka kinyambi barabara ciongi ijo nundu ya settlement na ndege jere gumpia tukiumaira atwairia rekebiri na gwatithirwo rongo iruto jere mukumbu na iteria wone na iga kuthi kwatiri andu baitete nguge muno meru bati gutarwa kirima ambetie kirima banjoni po mwirigi bai bagwitira andu banguge na bati urangwa nandi weta kuranga andu bara bena mbeza akimeru ndaundia na mbeza kithumba utenguge kuonwa Sandraka yana ndege na mbeza kithumba utenguge kuonwa tanga bugi amuraranga bara bena mbeza muno Meru County au Sandraka rangi namba 2 bone rongo na karite kintu kia mbere kia mbomba kuga mbasari cia uria Southimenti kyo kintu kia mbere kintu kia biere njira cia thukire kuma ngugwita ndage mikumbune njira imarinya ki kintu kingi tutemwana gugukinora MPs akuona antu bawe atona kindege ciikuruka atwa muthuririte eza utona ndege kana imbi ukenda kuona buru Sandraka tinga reo ona ndege kurukite ete na ndi nyombe guru gatonya nyombe guru kekiro nyombe guru akaumira ndene agatonya nyomba suari tigera njira uyongwa ni marinya ndi atukuga atire antu betu kwathiria tamu na atunu ntotoro okure tutanywa wewe manko boge shigombunge kia Southimenti nke report rateto cia weru rea kwa rieto ni mutuge kare Mubunge wembe South John Paul Mudigi CC Monica Kadhono na bondi ya municipal ya Maua nibe yete amukenda kunekanira thoko ya kinende ya Maua kiri mukandarasi uranende watumira milioni manelea mirongo kenda kuringana na wirane bora rais William Ruto bakere atongere babu wete thiri ne kareta witi na mbere John Paul akiwa karungamana na rais Ruto mwaka muthina ontune wina kithati kia witi na mbere wakibotho kwe nibukuriro kwambire kiume tweet tena yoyore kanira biashara ngirima na mwanja ya 50 Dennis Mugendi na ripotie moja. Wangapi wanasema ikuwe namba moja? Hakuna. Tiurongo tauria bamwe batigwitikagia mubunge wa Igembe South John Paul Mwirigi agwatanirite na mabisa bathirikari ya kaunti ya Meru batongeretwe ni minister wa miunda Monica Kadhono MC wa Maua kworoto ruthukananu na board ya municipality iba kujirite kujurua kwa wirane bwa rais William Ruto na kunenkanirwa kwa antware thoko ya Maua injeru igakwa na igatumira milioni 290 cia kumiaka. Leo hii mimi niko na furaha nyingi sana kwa kuona ya kwamba yale ambayo tuliyazungumza kama mazungumzo tu leo tumeweza kuyafikia
na soko tumeweza kuipata na pesa tumeweza kuzipokea. Na baada ya wiki mbili hii kazi sasa inaanza rasmi, ili tuweze kuyaondoa yale watu wamekuwa wakiyasema ya kwamba rais husema lakini hatekelezi. Leo hii tumekuja kuhakikisha ya kwamba yale ambayo rais anatuambia yanatendeka. Na nkabori wananchi bako ba igembe sawa. Babu kwenda mbeta roterero rote kuleta maendeleo kamba tikuria roterero na maendeleo. So medele kwenda angeli hata na William Samoei Ruto. Na medele kwenda ankia ali mande ya William Ruto. Noto ligana na maendeleo ndene igembe sawa. Nitwetu kado noto nuwe ayere awado kone akwe lorenge toke presenter governor na amwera ngotoma CS na toya na toekweya tohakikisha na toa na toekera kidole na kila kitu. Hii soko itakapojengwa italeta manufaa mengi haswa wakati wa ujenzi. Ilivyosema ni kwamba materials zote zitakazojenga zinatoka eneo hili. Vijana wetu mafundi ndio watakuwa wanaendeleza kazi. Imurandi jo wiriritwe kinyane mbodi ya mushitongeretwe ni Jack Smart na biashara ukimenyekanaga yari kia igwakwa ikebebekani mutindikano jore abatwiriye stage ni angari na mikano ni ya barabara. Twe bondi pa maua batu tuwiritu sana non tupa project ira tumbite kuja turetari tukorware bwatho kwerenge yakirie nonga ukaratina yumba kwithereri inene lakini ekedrende modern endongi sana na ito wirito no tuba kwethira ba mami beto para bonde batura gwangaika nao kwariro na kurirwa bonde bete tende kuthira be anto na ontubo bakauga ngwataniro taiji atongeria ya mubunge John Paul Mwirigi na ngavana Kawira Mwangaza yo bakwenda kenda witi na mbere bo bakinyira nkuruki Tukadrote support embo national na county manto ya yetu atubonde bo kuona yatumika na ikwenda kuromba antubonde arabari ona mtu John Paul wa Muruma asilong narinde wana mtu ya mheshimiwa gavana wa Muruma mwenye heshima yawe no tunaona both national government both county government they must move as one thing tusidanganyane anamwele twenda kutangwe mutoyo kaenda kurombe tikia mpimo kwa 27 ayakuileka agareko hebe sawa sawa so doko iwe sana on the county government ne beto tuna kiatoko I mean market antoko waka market wa kwenda kwega baya na land na tu mheshimiwa ule basi wakae toko ichi toko kwa mbingia maua ikaingeze siasa ya ita lakini liwale ikuweru kuona kwa support matu yao na mimi nataka kuhakikishia kama county government tutasupport mradi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kinyamu kwa karongo ameake 10 na ndiela wewe kinya atera no ne otomato ngoto ngabo yeta mawa kwa eta ndenge ipo ingera milioni kata 6 kama kwenda kwenga manene ya mrongo etano kwa nyo yete tawakwa standard ito ni roba ni baendie sima kwa kara ya ndo bando esima ndo ni poa bundeleta mukumontani. Dennis Mugendi, Weru TV, mushini wa Maua, kaunti ya Meru. Urekithirwano ke mukaririte wa EU Commission ke kuriro kareka Jumamosi nthiguru na Ethiopia ura wa MCO municipality na mukiamo wa mbundi otungata mbungeni ya Meru Elias Murega awetera Raila Odinga achindwete KUC acoka Kenya no turo bwithire bwitana mbere ya withire Rais William Ruto na tongeria banki kathomba ni badeketio kinyani saba ba Ethiopia kenda kuwatanira na banki kethuranone kiu. I took a wish the former Prime Minister Mheshimiwa Raila Amolo Odinga the very best aietete kirithurano biao bia AUC kana chairman yo African Union na inyano onto outcome chitharo chirizire na wite agachinda kana agachindwa maya twinde turi Kenya wirigiro bwetu tumba kwano tongeria borea aza lakini kugapeni agachindwa inyano tumukaribisha back aja Kenya na inyawendelee gutetera nontu inyakorea Kenya bakuigwa ibo munyontera sana keza kuona nafasi ya gutongeria EU mbere mana champion ngwataniro ya Africa as a continent na akinye makinya zaraza akinya wa Mohamed Gaddafi, Nelson Mandela na atongeria
baba inge baria barwagaira mu Africa omba kugwatanira. Number 2 itombe kuempower gutumira the resources iranga ya tutharimite nacio Africa. Ikenda mu Africa atethia mu Africa onge tutiga kwithirwa tugwatio kombo kana era tweta neo colonialism kana ukoroni mambo leo nondu twina mentality ire muchonko kezo tutethia na ikiongo gwatanire nya Trump rira kuga Africa ni ombe uchi develop yongo ete utegemea misaada tugategera nthi za Congo ire tharimiri na minerals na nthiguru ina rutubu njega indoene bali na ire ambuga funded nthiguru chiome kweta Sudan na haria bena mauta lakini ndoa na nthiguru nyingi uteu Africa tomba gwetana ya visa raira to cross borders na aza as long as kwena proper security ikwethirwe uliumaza ugeta Uganda ugeta Mozambique ugeta West Africa South Africa kwena freedom yeu zorea mtu za Julius Marema augaga twethirwo visa nonto nthiguru yetu na ne mu Africa tumegukaniria twingo ko twina hope enene kiri mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Kwina wiriro bunene muno kiri wendia bo kemera nthi uruni ya Somalia kumania na mbisemende ithirite kibuthani atongeria mona biashara bakemera keu bakiaria bare Nairobi batongeretwe ni mubunge wembe Central Dan Kilebo wete arimba mira bakethira bakemetho mauria meru ya kemera keu kwambire Jumatatu ya kiume twitite na MC wembe East wete wana rwari roro rika ike musonda yo kabira wendia bo kemera ndene ya mbunge ya Meru ni bauretia arimi na biashara kwethira bena umire kaitene kaba ingite wendia no tuibomira Madioni Karugi na riboti. Ni kiumia kimwe riu mugomojo wa arimi na biashara bakimera kemera jutete na mbere na atongeria wa mona ije kibakimera ki bari muci munene wa Nairobi betete na mbere uswira ntaire ya kuthiria thini iri ilumite mira. MC Wegembe East Titus Murithi Mutiria na wete onaru aria rwarikia ari tayari wiki muswanda kiri assembly ya Meru nikenda mira ikirwa mawatho yara ya bati utungatirwa kaita konthe na iri njira imwe ya utethia murimi na mubiashara. Omeoro kwa mshama Nairobi yana PS Rono na Kongrewa Meru. Kwenda kuwa ni ati nonto mirai kuna changamoto nyingi excess. Kenda kuwa andora bo shughuli kama ndo chama nikorewa bo document ira na speed. Kena ni bidi assembly. Kama na motion. Da motion yoro kare to number 1 issue transport mira. Umiro ya gollo mira ya gollo ya tu mdene ya kinyama mando transport ate menyayo ni wadrege sumari. Manga troka sumari ya kumenyami ndani hiyo to kana to bagara dina. So when issue transport when issue pricing. Inyo watu kamera membini okundroe na kwa watu kantu bako benefit niyo. Tuna to kira pricing ile ba tu kinyambura yurete. No tutaka kumba kuna mbura ruare mewe mire wa royo kumanisha kuna kateli ile kwa tu Somali kutami tumbero kana mira yoro ruare ba tu reba kona baita. So ito kanya pricing ile kende bu tu tuka burene na mbone mira yetu weta number 2 ando badime tondo kadi mamedo karabini tondo bitano ko bwidi ke tondo ko mi bwidi ke bunda. Tunaenda wekra sheria the same game motion ira kutu eke mira yedi mona kilo ordo tumakarate ordo tumabinge yana kwa miawe korora kilo ambesi yana ndio kwa nakuwa baraba shughulika na mambo ya baraba kuendelea wende tayari diki assembly yana mpaka kwa motion ila assembly kilo kai sheria ndio tukari mashinani sheria atuke tu mita assembly engine yito to genda kinyaki kimbungera nani umero ya kasu dai ko gakire akasu renge leo kasu so we need mambo ya igre kwa sheria mambo ya transport mambo ya pricing na mambo ya kutima kilo sieto kana mira yoro bara kupati na tukifanya hivyo itakuwa sawa na ingwe tukumira ingwa ntuko inkai antu bagumia sana lakini kato vumilie kidogo na tuone ntaira ndo raimu sema ni mwisho ruare yoro Nairobi kenda yo abwedua at least mira yo nekyo to nagotuke once for all mira tena thina cia up down zile na iri njira imwe ya utethia murimi na mubiashara. MC Muri na inyilite mira ne bati kuromwa mwanka ntaira yoneke akiuria arimi na biashara baraboka asomirani utua bakathikira nguto cia urongo ni bawatanire na urumwe na baumirie nontu kimera ki nikitite kuona weru kimwe tete omba kwa mtu kwanza bakwendesa propaganda barabo mbuga babwede kibala kana bakabwede osoro na Somali weta kwa ranto mirani utu era Somali utemira yotu anaka tu temira ingo munde ne kenda tu ntaira ndo nganja tu atura kwenda siore na no kutura kuthina antu bedere beno bordo ndo dai akama ndo akinyete mwisho pi na antu bakaisho to bakara antu botumira ndo nyeni ngo ndare ndo kuone gengo yo temira weta antu ndo mumilie kidogo to make sure sheria yuko bodo ndo kusema niyo kadira mbaye yo mwisho ruare CS muga
na tongere banga ba Meru twari batimane kenya na siezo manto ya trade manto ya agriculture kena manto ya ande kokuma na euro na tudoro ndo sukumege sheria at least manto ya buko wanto bakero atre bra ne kwendwa kenda ba insaitwa anto batangalan. Nkiripotera Weru TV kumembe Beta Marion Karugi wa Kenywa. Ikundi kia momo kuma wondine ya Ntunene nibere itakawira mwangaza kuona ukurubona kubakinyiria jara yotethio. Bwe itakawira atakinya Ntunene ya wondingi bakimene DMCA wone kiraba kuwa kinyambasara itakinya kontu kuonde ya kuruba bari watu yotoni tukurathi nenene na bateno onto boko bwithia babatethia. Nicola Chabari na ribotie. Abone ekoro oba ngorupu ya maumau bakuma antere echantunene baraba tongoretwe ni kanja ntomokaria bakitariria ati ngavana Kagwira na bateri kwithirwa kibariongera na kubaraithiria kinyamara kia bakurukira mono gya kwaga abya kurea nonto ibakuru na batikona kinya anto babatethia itokawire to lele janga koruisi yetu na bwe yote liongera to kweleza thina cietu uri live oge to tukiona na metho kwa metho bya kurea bonda boeta kauna na leso nonto batena biraba koroma ibe iberu kia mke koroi kia oburu bo hasi to yoyo nde kodira no tebye kora to nanjo nisire ya na twena nkabane to gori nonto tu to korero ninjo na kwa tuye kana beto bate kuthoma nonto bakorewa nimpara ukolyokera ninjo ikuria miundeto njo ile kuria miundete nacio msie kana mpiba te kuria Kuruki bari wa kinya bojo e baraba kuthoma achukuru mwanya cha wandi ya Ntunene batirona ambasare kinya agwethirwa MCA wa wandi eno ya Ntunene twe Patrick Muliokina athiurukira kiuga na kwa ya ambasare batendera ontobobo nontungavana akaba wengwa kija kunenkanira nomba kwithirwa kireta mbeca imbingi mbacha cha chukuri kwera na itanga kawe na yako yareko nimbi wa kelele kendo kara ko yana kawira atotethia atomana renge MCA o wa Ntunene na itire ambasari ciana beto batona ambasari lenja ambasari ile ni ana mwanja barirwe tokore ubange bore ninge twibakawera tuwe twibakawera tukenda tuya ambasari mwanja tokona na u bayuke tuaba itonga tutore nge otebito kwethia atia otebito kuona ende ana beto bakathoma tunene tutona ambasari ninga tukore nikona na bobo akarire atia kenda gutweka na ituraya ambasari twende gutweka na ana batale bakwe ambasari na tani ndene kariere kito kawira jo tweletse bibio tu ambasari ciana beto ciura nontu ana beto bena thina tutikona saindisi abatu Ntunene re kato akolokero imundo kari agwa te kwanda morungu atethia torura kamochio mwa ite ndente chabali kinya kamochio aduronge mono mokonga tatia kwa ore kena ka totae o mande katangacha woni aroma mbele ambe bokokwa nuare biyambe mokokwa nare mwaroma waroma biu aroma mochamani yako akanji mokokwa nebya kundala mubaka woni mubaka ambeta mokokwa urenge otibya kwa nenkera woni ita tondo ya Ntunene no nenkera Ntunene biyo wuro anenka no kwa banenkera Kumalare Gibenoth Betan Class Chabari Antoba kuru kuma tutu idororera baraba mukaira kigena keinua jamii bwete ne bakulazimika kuya mwaka mutindo kenda kuona beza tio bakiare bwete kwena thine nene bugotha bakulukira kuona besi bakuda thirikari kubaudhiria mutaratarayo Anto baraba kuroba kumatutu ana baraba mukagira mbete tio kuroa mweri iba kuraramika ikiraba kugambeti no nigochererwa muno na mwana kwethirwa nigochererwa bathi ya kugira mbeti no wa mutindo akangangi na bamomeri yetu kubetekeria bathi koraya mukuru wa miaka 87 na thina yetu ile anene aja batwe chiringi eje ya kuru twaerwe ijagechererire mwakwe mieri iringanirwa iri na ndi itukuthangika muno na kwibamo batikumba kuona ngarama egwita na ara ikuejanirwa tujarajari ja manene ya kuru undi na miaka 90 au ndi nandi ndachiaro 1935 kou uni nandika kuona muthangiko jwaju na kuru amwe ndio yuju munene muno baba kwa wambeje ichi okuru ichi ocherera muno
na nondo chucherera bai na roto fu challenges cia manto janda wa muntu ukinyova 70 muntu nethero na tu thina meanya mbeja ile chererwa marandu ni utulire muntu agita tundawa me tundawa na tuturaia indawa ituturaia batu akuru ichi tumaira ndio mwe wako baba wataga tubatu akuru endi eria yetu ya tutua jama ngi moto wa vina nto ningi tutwa mungara mashota monka mutindwa watumya ngara nyingi muno akwenya tingi akwengi ekathiria njene uza kugira mbesha ari no tukwenda nandi twakoba ki muntu jagwe nukumenya igitara cherera gatwata nandi twasaba na tundawa rimwe bamwe baingi bampio na manto amaingi na bangi baringiro nyi stroke abathagana iroba mami nandi twina thine nchere ritu na thina muno nionto na mkuta into mauta kibarugene endi ngete munko tutukwae kwa mtu kasabuni tiadhia ntukwe ko mingedira agambia kuibota kamba cha wachieki bobo potebugi iromba reo kirithirikari ni bachereria ntare akubaretagira undume ino karibu nabo nari tukuria buru kombika tutethwe tuna tubesa ya akue niyo ntukubanka muno mukuru jani ukuona ntiomba kuma tutua mbeta mutindo gwita kugira mbeca igu endi ndithire jaga kuyaja ikeja thokone ikeja na tumbangi ni twatu naja itugwita muntu akajukiria nao na muntu akanoka bwega muno bamonye ntindi kuota ku kama twa iga ku mutindo na ngarama ikaya muntu wa omuikirie na wengwa nwareo na ngarama ikanjanje batu tukathiria njene kuma wandini aruire rwarera gicigo mbunge kia Mburi nkiripotera Wero TV niokambitaga ki Mutegi muthiri wa nteto chiwaruthe motu watande kiri mubango yuaro siasa unatoa madhidhi ya Wakari Purity Richard